Hmm, ting tong, ting tong, ting tong. Hari ini adalah mengemas pesanan bayi Doli Saritoga. Lontong opor ayam maruhana hari ini ready, Paul. Ngelap kan, ngelap hari ini. Kau yang buat depno aku tapi. Udah paket komplit sak jerite. Hari ini ada Mbok Doli Saritoga dengan tema garis-garis kehidupan. Ya Prim ya. Temanya Mbok Doli hari ini garis-garis kehidupan. Anak sing lurus, anak sing miring jungke. Tapi ciri Prima Mbok Doli jenenge Pulkuso. Ini ready ayamku digede lho iki. Sing iki. Iki potong iki Jawa ya, Mbak? Oh, digede. Iki Jawa. Iki potong. Halo Mak Warti. Mak Warti yang selalu ready setiap hari. Yuh angin. Lontong. Juga ready lontong guys. Jawa tapi we. Langsung ngomong bisa. Tapi saiki lho ya, soalnya rumane. Kau wedi. Lontongnya bermacam-macam. Ya saking ini depan ganti dapure sok. Ready whisper karek budal guys. Ya whisper lo ya ini. Karek budal. Mbak cantik hari ini. Ya ini whisper kabeh. Iya. Ben kautan guys. Isane beneng negara pernah cepu. Lih ning Ponorogo to. Heeh. Lancar. Lodroke piye, Mbak? Males menan yo ben to kok iso. Wede ing malam Minggu wis bubruk. Wes diungsikan ke sana, nanti tempatnya baru di sana. Kok ning kono iso kiprah kok yumur. Yah, tenan. Yumurku menehi etalase, munggah seng. Yuk, ngetan kene ta? Jadi pengen dipromosikan. Enek ayang beb ning kono iki lho. Ayang beb. Lho, nek Bu kowe nek ana duit tak dibayari iki. Iya. Nyapa lah wong aku yang njaluk Pak Jiran. Aku pentingkan Pak Jiran. Yumur apa itu yumur? Opor ayam ready, pol-polan. Ready. Lokasi baru untuk besok, guys. Aku besok perai dilanjut hari Selasa. Selasa kita masaknya di sini, guys. Ready, Pal. Duh. Kok meledak kok situ yumur. Iki gopo iki arepan iki. Ndi ta? Ya iki rong bar paling. Bu, endi ya pi? Wombo lho jan iki. Ya bopol. Ha iya. Iki dilihi rono gak iso. Pak nggih dingkel, Pak. Nggih dingkel. Nggih pawon. Rawon. Iki kena nggo pawon lho jan ngene iki. Nggih kotak-kotak. Kasih kulon nek tawon jadi. Kasih kulon ngono. Yo masak apa ya jenenge? Tepo. Contoh, coba ning anu dadi.
Ya. Kayak tungku kalau bunder nang kalau. Tungku tidak. Mbon ning dia. Yang tuh ayam kalau tuh kuakah deh ini. Anyar. Tinggal apa, Pak? Ayahku. Nggo apa neh iki? Ayah atau ibu tuh kok rokok. Ya engko nek ngentu aku lah kayak ditukok. Wis ngentu aku tak tukokne rokok lah piro to rokok ndak. Lah iya. Rokok foto. Duh, pas saya wis malah nyudah aku. Itu lanang loro dari tetangga. Oke. Ada sing gudamu tidur kayak gak kagum berarti. Ndi? Omahmu ke Ya iyalah wong udan. Sing arep dasar ya gak situ dasar. Rong paling wis telu. Sing nekat-nekat ya sik. Bismillah terang tapi. Terang guys, bismillah. Jodan sik. Mulai pono kedus nge anu nih, nomor antrane. Iya. Ning Mika. Ada sudah. Di lokasi. Landang apa? Tulisannya pindah rono, guys. Tulisannya gini. Kok gak enak ya tulisannya? Oh, pindah ning dhuwur iki lho, kan. Tulisanmu pindah toh? Gambar pasang oh. Masanya harga nih. Oh. Oke. Sore masih bersama ini lagi. Tes. Ya merapat guys. Merapat. Di sana CFD sudah ramai bingit arah Surabaya ke Madiun. Sana arah dari Ngawi Magetan Madiun ke alun-alun. Lokasinya di sini ya. Duh, ada Nyumna dan Saka. Gak mau apa? Adikku. Toko deh. Iya. Singgeli. Hari ini karena alis celurete penakal petere kan mesti pasang, jadi gak udah. Mbak Doli tadi mirip angkling Dharma. Alhamdulillah. Ya Allah, angkling Dharma ini. Yang pesen segera diambil. Yang pesen segera diambil, nggih. Yang pesan silakan. Ayo, stok masih melimpah, guys. Stok masih melimpah. Ayo. Stok masih melimpah. Biasanya uang ini nih. Sore. Kak beli apa? Kamu beli toh? Apa? Ayam apa? Kampung. Kena sini. Pedes. Gak pedes. Paha apa dada? Wis sembarang, gak pedes. Dada Wei kepala barang kepala. Siji apa loro to, Kak? 2? Pakai kepala ya.
Dua apa satu? Dapat satu. Dua. Tak tambah nih. Sita pahan loh. Satunya Nih guys. Ini beli apa kak? Tak. Yumna. Kayak adik kita. Oke guys, hari ini rame banget. Ya ampun, alhamdulillah. Tinggal segini tak loh. Separuh porsi. Ada separuh. Guys. Kedatangan si ganteng dari Madiun. Sering. Mantannya siapa? Mantani wong akeh res. Anak Masen. Itu ada pasti. Iya. Karyawan baru. Ki penggantine cakai ketok iki. Kepalanya kan satu porsi tok. Lem aku? Ya, kae ngilang iki teko lho. Sayangnya gak banyak nah lho. Mas Hani itu anak buahnya aku ini. Berapa? Ndi, Pak? Oke, sering. Jadi apa Pak kamu? Lagi ayo habiskan. Yo, sergep iki lho karo kae jan iki. Yo anu iki apa jenenge ngono kae? Apa jenenge? Potong. Piye nek telaten ngono kae apa jenenge? Potongnya ya, potongnya gede-gede loh. Dua. Ya pinter kak koyo kae res, kayak pinter omong res. Langsung gitu, langsung rono. Kan sak porsi, Mbak. Alhamdulillah ya. Baik satu. Kararmis. Nah, kararmis Laris manis. Jan bapak. Tak guys, karek Tinggal pira. ayam potong aja, yang tinggal ini tok. Habis ini habis. Ya enggak. Kono uleng-ulengan Gusti ya Allah. Ini ya baru uleng-ulengan. Entek resi. Alhamdulillah. Sesuk prei bondolik nyekep. Berapa sayang? Satu aja. Milih sayang yang mana? Sayang. Itu berapa bagian? Sesuk prei. 20 ya. Sebelah kanan kasih. Iya toh. Rumah mana toh? Dua tuh. Kedatangan sejoli. Ceret. Makasih ya Mas Zen untuk hari ini. Ceret. Berarti kan diutang ya? Gak duit utang. Bila ada komen Mbak Manut cantik sekali, baik orangnya nggak sombong. Gak kaya. Makasih Bu. Nggak kayak siapa? Klek. Nggak kayak siapa? Laris manis ya Kak hari ini ya Allah. Jam pira tak ki wis entek ki. Alhamdulillah. Yo jan wonge madhep ngetan ki lho marai. Monggo. Marai wonge madhep ngetan. Halo bosku. Iya Mas. Ayo Arif berarti main aku murni. Makasih teman-teman semuanya ya. Jam 5.16 sudah habis. Makasih. Oke, kok cepet habis dia sayang serang banget saya. Serang. Oke, Wah. iya tuh bahasa apa Arman? Wis entek guys. Habis ceria ngabuburit sore. Sampai ketemu hari Selasa ya guys. Selasa buka lagi.
Halo, gimana kakak hari ini? Kata-katanya? Soal buka puasa. Oh iya, makasih ya kak Leo undangannya. Ya ayo, ayo. Mau aku nyekel popo kok iso. Ini ada branding tak spill sik guys. Loh, sapa kayak si kembar teko? Cantik, ganteng. Loh, iki sik jomblo. Heeh, dagangan Jomblo. Iya, sik dagangan. Nek iki wis payu. Oh, sing ae lho dagangan. Wis manak e. Lah. Payu. Burung. Masa kita dagangan? Iya toh, bocah segini-segini Batu ya ya ngono kuwi lho. Allah, Mas seret. gawone wis siji. Umum. Dagangan ning jaba ya ta, ning jero ta. Manis lho wi. Trek. Iki yo manis lho Arifin ki piye ta? Iya poso ta yo an. Poso. Gak piye poso? Gak teh. Lho gak. Ali. Kayak ditugane ngelil. Ben roh. Yo tak tag kok. Sik. Cantiknya Indonesia. Ya ampun. Bintang ki lho ning dhuwur. Bintang Yo, bintangnya lo tak idek ki, Mbak. Apa kabar? Terus, selang rekam terus. Si kembar dari Guantu. Sik ta, kon ngonten Leo ki lho. Ini jero nek sisap. Oh. Halo kakak. Ya. Ya Allah lama gak ketemu. Ya Allah Kak Wahid. Si ganteng ya, si cantik Indonesia. Kecak nih nggih. Selesai. Udah habis. Yo wedi aku. Minal aidin wal faidin. Ponine anyar seret. Kembaran lo kita. Yo. Eksa. Kapal golf. Ya, tenang. Mah. Wes. Niki THR kula ta niki. Si cantik loh ya. Oh ya ini aku. Kisiso. Diana dan Clara Sanjaya Putra. Si kembar dari Guantu. Si kembar dari Guagong. Ya kaweti aku mbek papat ki. Yo wong papat ki jan ki pokoke. Wes. Wong krek tangga ra jajak ya ngono lho iki menungsane iki. Wis rasa. Lho, kok ayu men dina iki. Sambel beda ya seret. Lah sampe no jual. Ya. Jangan kau sesuka lah cepat lundung. Wes. Tapi bolangan. Kok berhijab sih dia? Aku aja nggak berhijab. Panine anyar. Anyar panine pakai. Ora anu dhek iki yo terang nyatur koe. Potong ambung, Mbok. Dari anten iki, Mbok. Awal iki dhek potong ambung. Lambung kok dipotong.
Lah lambung kok dipotong. Lah wonge lak yo metong to lah yo. Yo ora mungkin lambung dipotong. Alah lah kok nyapot terus pas mati gak iso mangan. Baru metong. Yo metong kok kesendat ilang. Terus aku tintangnya Masa oleh bariatri barisel ya neng kono turun. Jelas larine sing lagi alhamdulillah lancar gak. Starine sapa iki? Alhamdulillah lancar. Pokok kuwi nganu, lagi beroperasi. Tapi bisa di ora aku mak video aku terus. Oke, toh 24 jam tok minggu. Kon sak wong nek kene konangan ning iya. Lumayan loh ngerti pengen video kae. Iki lho. Rambutnya anyar, gaya. Sopi sing orang si Ol. Jere cekin jaluk loro. Amprah jere calon bojone dikai. Berkah barokah ya Kak Leo. Iki Bari nyetret. Yo jere thank you sayangku. Aku coklat aja wes. Saya pengen pink sapa? Anak pink ya. Anu sing warna denim meneh. Kalau TikTokan. Lagi tukang fotografer kaya udah ngomong kamera. Sami lho, rong lho. Oh ya sing ora. Yo, kasan wong akan make up lho. Make up teko. Aku jadi TikTok ya. Ukut. Lho kok dhewe bojone ning ndi? Lho, lah ndi Keri? Ari belakang. Yo. Bu mangga. Andi arep Keri dek. Oh, Andi ning kono iki lawange. Ngambil di mesin, Mbak. Oke guys, kita menuju pulang. Bila hari ini berkah barokah.